svojim svime dragim zorom razvila. Žensku nošnju čini bijela haljina dugih rukava i dijelovi nošnje koji idu preko haljine su u zimsko vrijeme ide dolama koja se radi od modroga sukna ili crnoga ili čoje koja ima crvene i crne paspule i vez kao metlice. Ona je dugih rukava. Ljeti se nosi preko haljine sadak, isto ima crveni i crni gajtan i diskretan vez sa metlicama, a ovo je moderna. Ona se nosila u svečanijim prilikama, bogato nabrana u struku i ona je bila ono, što bi se reklo, svetačka nošnja. I ove nošnje nisu bile svakodnevne, one su se također nosile u svečanijim prigodama. Preko haljine se veže opregalj, on je tkan od crne i bijele vune sa vezom u bojama zelena, crvena, plava, žuta, može biti narančasta. Preko njega se veže tkanica i pojas sa paftama koji može biti i u obliku ploča. Ogrlica je od pukinja, od hrasta, babura ili od smrića, bobica, mogu biti bajami. Malo bogatija nošnja je nakit, metalni nakit sa kamenčićima ukrasnim. To je što se tiče ženske, dakle još idu dole bičve i opanci. Svečanija nego ženska, zapravo je više ukrašena. Isto su kombinacije modro, crveno ili ovako bordo, čoja ili sukno. Ukrašena je zlatnom srmom ili zlatnim gajtanom, bogato je izvezena. Znači nosi se bijela košulja, preko bijele košulje ide krožet, to je prsluk. I preko nje se nosi ovaj koporan, može se obući na obje ruke ili se samo prebaciti preko ramena, a gaće muške su isto od modre čoje, zovu se gaćena klišta i imaju od crvenog gajtana i dole na kraju napravljen vez. Također idu bičve, opanci, od sukna crvenog tanjeg ide pas i kapa muška se zove plitica. Plitka je, ona isto crvena čoja sa crnim vezom i sa resama koje dolaze na lijevu stranu duha. To je što se tiče nošnji muške i ženske koje su u principu malo svečanije.